mabok kecubung mari tegang temune mabok cinta apa-apa tambane bapak kula nyambange kancing ini lambe mancing metune edan kekasih sampai setengah sini olah beli eling-eling wis lawas temenan karo sampean sing dadi sing abumi kiamat kawine wong liya senajan perlu istuwe rapi aku mikirnya yen sampeyan melas mas bayu sing sering temone urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta mabok iki coba mari tekan temune mabok kening cinta apa-apa tambane bapak dul keningan baik kancing ini terang di bapaman manjing metune miring edan kekasih setengah siti gula beri eling-eling beli bisa diilangan ketupai demeng perasaan keganggu wis lawas tebing kilingan tenang sayangi dikuati ngebane rasane jopon bisa kasih duwe kenang emane tapi kepribe mas bayu pulang kupi bisa kalian sing sayangan pulaku pasti setia seminggu diterima tulung pulang dilikana najan ora sida dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kambing najan pada dumene tapi angel lakone mas bayu kulaku mawas diri sampeyan duwe rapi kula wis duwe ati mungkin cuma hayalan cinta ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa tergalang dosa yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni awas baik langkah sing tersakiti ingkang tau demen dolan karo keluarga model silaturahim nambani kangening ati tapi tulung mas bayu aja ngeraken wong katengko padang bentar pamit
rindu wis kegantungan sayange kula wis titipan aja diteges tegelan kukus rambut angenan dulur ari-ari sing pojok kulon gantung pentil kanggo lakon tokan uga dipendem ning longan dibakar luput sekedingan sayange ketinggal menil ketinggal cuma janji setia sing digawa mata ketangisan batin cerita kuat karena suduhe kepengenan sedih dibakar kececek tentune sampean rasakan digrayan langkah di dalam katon munggah mimpi bareng bae sempet kurang pengen lepas rindu bareng sabar nanti tahun tanggal hari-hari sini pojok kulon gatening pentil kanggo lakon tokanmu dadi pendem ning longan dibakar luput sekedingan sayange tertinggal menit tertinggal cuma janji setia si tegawa mata tangisan dan cerita kuat karena sungguh kepengenan Sinegeg ingkang winuwus ingkang wonten dhumateng tlatah Padepokan Paguruan Telaga Jamu. Ari Telaga Jamu niku ya kampung mangir lenggahipun Ki Ageng Telaga Jamu. Kasowan maring santri-santrinipun. Iya santri-santri Torekoh. Wonten paman selengut, paman selenteng, ya paman kecot peot. Wonten uga kairing dumateng Satria Telaga Jamu uga Ki Ageng Mangir kang wonten dumateng ayunanipun Ki Ageng Telaga Jamu wani rekep silayang lung janggane kuncup mestakan ngentosi ngandikane Ki Ageng Telaga Jamu kaya dene cantuk minta warsa. Ari cantuk namening kodhok minta wong jejaluk warsa tembung udan kaya dene kodhok ngarep udan kapan tumibane gemrenggeng swantenipun Ki Ageng Telaga Jamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri sun sekabeh kawruana maring saliramu kabeh. Dodo kakang tetep kang ngajeg sadurunge isun nyukani wejangan atanapi nyukani penghormatan berupa dedaharan kang halal kang eca. Paman selengut primbun kabaripun apa sehat walafiat sehat waras bergas kados makaten paman selengut. Alhamdulillah Kiai nyongki waras sehat bergas akas suki duit kertas suki beras ya malam Jumat alhamdulillah sering adus keramas. Toli paman selengut angger bae ngomong akas bergas bengi Jumat adus keramas ku apa isun si wong bujangan dengar. Ya kuniku ambil hati ngerti bengi Jumat adus keramas supaya aden Telaga Jamu ngerti ya beli Kiai. Anak-anak baik selengut ya wis sehat waras bergas ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah
illa billah la qala wala quwata illa ku kaya mengkono mau isun kudu bersyukur lan sabar saking rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih Kiai. Mengenyong iya mrene-mrene liya bari akeh pitakonan ku. Wong ngaji ku aja sebelah Kiai. Aja nyurocos bae kae masjid kan ka. Empu masjid ndi kana bakai esuk minggu nyurocos bagi Kiai ini. Santri ini kok ora dipakai kesempatan tanya jawab. Wong ngajiku sing enak iku ya tanya jawab Kiai. Aja sebelah. Bakai sebelah kok nyurocos diwek bae seolah-olah pinter dia bae. Nyong aku pengen takon maring panjenengan. Iya aku takon apa wakmune. Takon menggenen Kiai. Nyong wis rajin ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, rajin dikir, lidahnya berzikir terus, kolbunya berzikir terus. Nyong ki masih gampang sewot, gampang marah-marah, masih senang ning dunya. Masih senang ning harta, takhta wanita, apa maning bahkan deleng rambut abang. Oh, iya beli. Uyang masih gemetar-gemetar bae bahkan deleng bojo wadon ayu rambutnya abang. Semu abang, rambutnya dawa, rambutnya les ya masih kaget-kaget bae berarti pertanda sebuah indikator nyong masih temen dunia. Oh, ya buktine bakal sholat subuh tangyawan baik tapi bakal derep setengah papat ya wis mangkat yang wis serikat gak sarapan makan di sawah bengi robok tikus ya semangat tapi sholat malam nyong ke ya males apa mending sholat hajat terus sholat apa maning sholat witir, sholat sunnah yang lain masih malas Kiai. Kados pundi kono Kiai? Ya mengkenen mengkoisun jelasaken kuwenku awakmu iku masih seneng sewot-sewot, masih seneng nafsu-nafsu, masih seneng ning dunya iku dudu salah ibadahe, dudu salah sholate, dudu salah puasane, dudu. Iku mungkin awakmu iku baru lunga ning pintu syariat, baru berjalan di pintu syariat, belum sampai pada rahasia hakikat. Syariat itu merupakan jalan kang den perintah maring Gusti Allah kanggo tubuh kanggo awak. Syariat. Syariat itu diperintah Gusti Allah kanggo kegiatan kanggo gerake awak, gerake jasad. Kaya mengkonon mau Gusti Allah uga berfirman ning surat Al-Jathiyah ayat 18. Ngandikane Gusti Allah mengkenen firmane. Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka itulah syariat. Ning surat Al-Jathiyah ayat kang 18 syariat iku kaya mau. Kon mong Kiai. Syariatku ngatur masalah jasad, ngatur masalah fikih, halal, haram, ya tamo konon, batal wudu, batal salat, ya tamo konon. Panganan kang halal, panganan kang haram, ya kaya mengkono mau. Aduh, siapa kono? Kiai, klayap seklam biabang. Ning gima wetan ke Kiai, anak lewek lambi abang rambut abang ya.
Aduh sirake wong ngaji masih kaget-kaget bae ning klambi abang ning rambut abang kepriwe selengut. Aduh, paman selenguti saja mikir klambi abang rambut abang bae. Priwen wong ngaji sih pikirane mana-mana nglam ya sembut temen kedian. Ya ngono kedelang sing mata alhamdulillah. Ana klambi abang rambut abang. Bocah bagus ya. Angel serengut rekar wae. Bocah karpet dhewe. Ribut bae klambi abang. Kae serengut. Abang anggone pantes temen rupane lirik matane pengen pisan kenali ayu galas kasihan poporan lambe tipis kepada dayu anarang denot menger-menger wong ayu katon bengesen. Iya bener ngandi kamu selengut selendeng. Syariat itu mengajarkan tentang bagaimana sholat, bagaimana berpuasa yang benar, sholat yang benar, zakat yang benar, haji yang mabrur. Iku diajarkan ning syariat. Syariat juga menerangkan tentang halal dan haram. Mulane para ahli tasawuf ngandika syariat adalah gerakan tubuh, tetapi hakikat adalah hidupnya hati, kehidupan di dalam hati, di dalam kolbu. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian. Iku hadis riwayat Muslim. Aduh, tidak melihat rupa kalian tidak melihat rupa kalian, tapi melihat hati kalianku. Kados pundi kuno, Kanjeng Guru? Mengkene selengut rungokna. Gusti Allah tidak melihat lahiriahnya, tidak melihat penampilannya, tapi melihat kolbunya, melihat hatinya. Seseorang bisa saja berdiri lama-lama dalam sholat, namun hatinya masih lama bermesraan dengan dunia. Awakmu bisa bae ngadeg suwe ning salat, tapi awakmu masih ubud dunia. Jiwane masih mana-mana masih mikir dunia. Mulane Gusti Allah orang lihat lahiriah. Bisa bae pakaiannya keribat-keribut, berjubah, berkopiah, bersoban dan lain sebagainya. Tapi hatinya kotor, hatinya dengki, hatinya sombong, hatinya takabur, hatinya ujub, sering nyinyir, sering menggibah. Kayak mengkono. Bisa bae awakmu menahan lapar, menahan puasa, menahan dahaga, tapi hatimu masih rindu dengan dunia, masih haus dengan dunia. Sabdane
Kanjeng Nabi Muhammad ya kaya mau ngantikan. Waduh, yang ya kayak konon masih kono kiai. Kayak konon. Jadi tahapan apa yang ya mau masih ning tahapan pintu menuju syariat nembe belajar taubat. Iya paman selengute wis ayu gremet-gremet bae. Wong belajar sibli kena putus asa. Ayu bae menawa bae mengko asil wirid Gusti Allah nyukani warid. Oh, jangut nak gremet-gremet asal selamat wirid bae terus malak mandar Gusti Allah nyukani warid. Iya mudah-mudahan panjenengan sekabeh iki angsal warid saking Gusti Allah. Kaya mengkonon mau. Bapak kopi getasan serat salira pos pegadean gamblang Kang Joni Kang Leo Lura mangga serat salira bos Lelo serat salira Mas Tanya Pendekaryono wengi tadi tos katampi Mas Leo kantenan Bapak Ji kanggo mikajoden kantenan mogo tesangki mama itu tuh serat katresnan sabodaran Bapak Yudi mama sabar bos Baron Jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalila Adar noto lepat dugaan mondot sersan odot sersan andi pipisan serat salira Mas Sayat bos pemancingan dina jajaran kalimah Mama Wari Bapak Ji Mas Leo Mas Sayat medua tesapung Mas Sayat bos kemancingan serang aturan soksian Mas Tomi Mas Kincu Aulis Majapahit teka badan Cang saya moal walaksana mendak paksa Bapak Yudi mama itu tuh mama sabar sasaran tenanaon Pajono Bapak Pembina Kejudean Pajono tenanaon Kang Joni Ajoni mohon kitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon kitu kepala ya salir geus lawan
Mas Papai Iqbal Sukanila ada noto sili antosan tuh kali sadar noto Papai Iqbal salingeran pilu lamunan. Aduh, Kiai, ya nyongker takon maning king Kiai. Ya takon apa wakmune. Hari Kiai ku baka salat dikir nangis wae ku nang apa kuno. Oh. Baka nyong mah ya baka salat kadang-kadang nangis ku ya kelingan wedhus ana sing nyolong. Kelingan utang ora purpur. Oh. Rabine nyong ana sing demene, ana sing nyolong dia kabur. Nyong ya baka sembayang nangis bae. Oh. Pengen duwe bojo, nggal duwe demenan direbuti beng wong. Yen rabine nyong ya selingkuh. Wedhus ana sing nyolong. Oh, sawah dipangani tikus. Nyong baka sembayang nangis bae. Ku ya kenang makono, hari Kiai sih. Baka sembayang nangis ku. Sebabnya apa? Iya isun si nangis dudu kenang kaya awakmu mengkonon. Dudu isu nangis iki dudu wedi salate batal, dudu. Tetapi isu niki takut atau wedi atine isu niki ora hadir maring Gusti Allah. Kaya mengkonon dudu wedi salate batal tapi wedi atine isu niki ora bisa hadir maring Gusti Allah. Jiwane glam biar mana-mana kaya saliramu. Awake ngadeg sadurung sejadah, jasade ngadeg sadurung sejadah, tapi jiwane masih karining sawah. Ku kaya mengkonon. Awakmu mulai maca doa iftitah, tapi jiwamu masih mikir gabah. Ku kaya mengkonon. Mulane syariat menjaga amal kita, tapi hakikat menjaga hati kita. Syariat mengajarkan kita bagaimana menyembah Allah kang bener, sedangkan hakikat membuat hati kita benar-benar merasakan bersama Allah. Kayan mengkonon mau selengut-selendang. Waduh, ya yang ya durung bisa kuno. Kaya mengkonon kuno Kiai. Iya wis belajar. Belajar bersama Gusti Allah. Mendi-mendi baik belajar bersama Gusti Allah. Belajar lillah billah. Kaya mengkonon mau mulane belajarlah dzikirullah tanpa wengenan iku dinajari ning hakikat marifat ning toreko. Iya wis paman selengute ya gremet-gremet bae. Ayo sing penting mah iya iku ya supaya selamat dunia wal akhirat. Waduh, ya membahaya. Percuma nyong ke bebel cangkeme bae wiridku. Ngenyom bae wirid cangkeme bae. Percuma wirid bae kan. Yo mana masih sewet-sewet bae. Ngut, saja percuma. Baka percuma mah lagu kun sengut. Wis, ayo, aja putus asa. Aja percuma. Baka percuma ku lagu. Oh, kayak mau percuma si lagu. Jadi aja percuma-cuma. Aja ngedadian putus asa selama. Aduh, jadi aja percuma melaku ya. Jadi nyonge
Kira-kira aja putus asa tekonan Kiai. Iya aja putus asa. Wis ayo belajar sing sabar, sing tumanina. Kaya mengkonon malak mandar. Iki awakmu selamat dunia wal akhirat. Aduh nong jaluk lagu percuma nih Kiai. Teka pirang ya. Mamah nenek, ayo mamah nenek. Wis percuma Bapak jika senajan sampai yang sumpah sun masih tetap kelingan pajika Bapak dia pajiai apa yang jadi laki waktu urip masih bebas waktu pengen pajikanya sampai maratunai padahal aku laku lihat pajika terus perintah setiap saja mamaku cai ngomong arep ngajak balik apa aja nih wis temane epat masih mending majikan turun si aja duduk oleh majikan bos kumpul Kula rasa tenar pajikan kepala bos pupuk pada duit anak Kistawas Bapak jikan silih atos Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali.